Salibonani bantu bakithi. Uyalibingelela onkosi khona uvuka ngwabi silamukela eTM Records. Kusho ukuthi lo nyaka iChongo Masters iyabisenza idlalade lesikhombisa. Kusho ukuthi number 7 lelo dlalade siyabisebenza. Kanti ke izinhlelo lezifiso zethu ngokuya phambili kuliqembu esifisa ukuba likhule liye phambili kwezomculo. Siyafisa futhi njalo lokuthi ngokuzayo sizithole lathi sesinemicimbi mhlawumbe esihambelayo, especially ekhaya, nathi sizithole sinemicimbi esidlalayo, especially masiya lapho ku December nanoma phakathi kwesikhathi nje. Siyafisa nathi sizithole mhlawumbe sezingeni lokuthi siyakwazi ukuthi kumbe siyahaywa into ezikanjalo nje. Okwenzakalayo ngiChongo Masters abantu balongazwisisi kahle mase siya lapho endabeni yetempo yezingoma. Lokhu zobaningi bekhala ukuthi mhlawumbe ingoma zethu zislow kodwa at the same time silomlayezo futhi abawudingayo. So badide kwampana ukuthi mhlawumbe bekunebe bezitshela mhlawumbe ngelinye iqembu thizeni kube kanti ke vele yikho lokho esikwenzayo. Kwesinye isikhathi kube sokusiba lemibono ukuthi abantu aba suka betshanje abantu baseMpumalanga ngale. Okuyikuthi angazi mhlawumbe ama-guitar ethu adiphu ngaleyo ndlela ukuthi aya ngale noma sesibalekele abakithi nga. Kodwa ke engikunanzelela ukuthi angeke ngichaye mhlawumbe into engingayikwanisiyo kumbe engingayaziyo, kodwa ngizenza lokho engikukwanisayo ukuze abantu babe ngazi ubuyimi bami ukuthi ngumuntu bani. So abantu badideka kakhulu bekhala ngaleyo ndlela ukuthi kufanele ke sifake ispeed yezingomeni. Then mase sikhangela into esiyidlalayo especially la kuma guitars, ungafaka ispeed lento futhi idlala lapha ayisaphumbi because ama notes awusakwazi ukuthi uhambe nawo ngendlela uyabufisa ukuthi uhamba ngaso. So kumele ukuthi uhambe ucha ama shortcut ofuthi kuyangasaphumi lento eyiyo vele esiyabe sidinga ukuthi ibe khona ku music. Okwenza singakabi mhlawumbe lama music video silama challenges ekuthini kuyabe mhlawumbe sidinga ngathi uxhaso thizeni ukuze sikwazi usenelise, ngoba o-cameraman kuyawumela ukuthi bakhokhelwe and vele nakhona awungeke phombe kuyedinga umuntu mhlawumbe ozawukhokhisa ethi ndoda letha 500 ngishoot i-video, ngoba into ezenzakalayo ukuthi i-quality yento idingayo izakungekho. So silokho sisalinde isikhathi sokuthi mhlawumbe lapho noma iqembu senelisile ukuthi lisebenze lithola imali yokuthi singakwazi ukuthi siyedinga u-cameraman ozakwazi ukuthi asishute kuphume into esiyidingayo. Okunye ekusitsha kakhulu indaba ama-dancers, because lokuba nabo impela sipractice labo ama-dancers, kodwa ke babe bengakafiki kuleso sigaba esisifisa ukuthi masenze music video sizithole sikiso, because into esiyabe siyenze ngama-instruments siyabe sifisa lokuthi lo jivayo ayilandelele the way. Kube sokusiba le ndawo zokuthi ezinye ingoma ziyabe zikhuluma zilomutsho eziyabe zifisa ukuthi mhlawumbe uthola mhlawumbe sicule ngento zasekhaya, kube kudingeka futhi nakhona ukuthi siyezithola sisekhaya sisenza lezo zinto ukuze longazwisisa ulimi lwethu kube ukuthi ngokubona ivideo uzahle bekwazi ukuthi la kusho ukuthi kukhulunywa ngentweni. So siyabe sishoda ngezinto ezinjenge izimali zokuthi sikwazi ukuthi sisuse mhlawumbe abantu phansi sihambe labo mhlawumbe eZimbabwe sisuke eSouth Africa, nokuthi siphinde sikhokhela abo cameramen sihambe nabo khona ngalo kuyabe kukhosta impela kakhulu. Osomabhizimusi kusho ukuthi baqala ukusondela kakhulu mhlawumbe ngathi nyakeni
ukusho ukuthi last year kolapha baqale khona ukuthi mhlawumbe baqala ukuthi basibize befisa ukuthi sizo-performa ezindaweni zabo mhlawumbe ngithi emashopu into ezikanjalo noma ngiyakhumbula sesihamba sadlala legomoza ngalo lapha kade kuvulwa khona umuzi. So abantu bathatha isikhathi mhlawumbe ngathi kuthatha isikhathi ukuthi abantu baze bakunanzelele ukuthi uyakwenza mhlawumbe okuhle. Enginethemba futhi ukuthi wona lo mnyaka esikiyo basebaningi mhlawumbe abantu abasazosibhuka impela sebebone mhlawumbe la ngemisebenzi esiyenzile ukuthi hayi amadoda lawa ayasebenza, ngoba ngempela masithe ngena estagini siyasebenza. Kodwa ke ngilokuzwa futhi abantu bakithi bekhuluma ngejive. Ujive abantu bakithi bafuna kuphela nalesi ijwayeleyo phambili emuva. Kusho ukuthi mawungagidileyo ebantwini bakithi awuyenzi zona. Kodwa thina ke sijongo master siyafisa ukuthi sibe lento entsha. Abantu bakithi kufanele bakwazi ukwamukela into ezintsha, singafuni ukuthi sibeloke sibuyele emuva, ngoba mase singathi siyabheka ukuthi jive le yaqala nini, yaqala kudala kakhulu manje lokho kusasenje. Okudingeka ukuthi sibe lezinye izinto mhlawumbe simodify ngayo ngazo umculo wakithi. Mase singabheka eminye imiculo yazi batshintsha yazi lokho izinto zakhona zihlelekile zinjalo lokho beqhubeke basiya phambili. Kodwa nina sifisa ukuthi sibe lokho sibambelele entweni eyi-one. Bekungokokuqala emlandweni mambheka lo mnyaka odlulileyo kwebe ngiqhashwe khona eLupane, bekuyukuqala ngqa ukuqhashwa eLupane, okusho ukuthi bekuyilo ngathi uxhaso lokuqala ukuthi ngiluthole. La besifika khona nakhona sifike sasebenza kwaba kuhle, abantu basijabulele kulezo ndawo besisebenza kibo. And nginethemba futhi lokuthi laba kade besiqhathile kungenzeka futhi babuye basiqhathe ngendlela abasuthiseke ngakhona, ngoba ngikhuluma namanje nje lokho bebonga bengaqedi umsebenzi asawenzayo. Angeneliseki ukwenza ngingeneliseki yilokho ukuthi ke manje kusho ukuthi bekhona bengiqala ukuqhatshwa eLupane ngemuva kweminyaka, kusho ukuthi ngumnyaka wesi-10 2025 umnyaka wesi-10 sikule ndima, because siqale ukuba endimeni kahle kahle vele i-first album ka-2015. So sonke lesi sikhathi ngingathi 9 years zonke lezi belungekho uxhaso vele singathi siyalithola. Kodwa abantu kungayisi ukuthi abakwazi ukuthi iqembu likhona, babe sazi impela kahle. Into engiyibonayo ukuthi abantu balento lana ukuthi ma ungwakibo mhlawumbe ngike ngithi imfaniselo ukuthi abantu ma ukhulele khona kusasuvuke kuthiwa sungumprofeti. Abaningi bathi angengimprofeti ngubani mina, because ngiyamazi. So because ngiyamazi, okay, yinto enzakala kithi abantu bakithi abafuna ukuqhatsha abantu bakibo because ngabakibo. Indawo eLupane vele kade yathathelwa phansi. Ongangukuthi ukuthi abantu lokho bezitshela ukuthi basemaguswini lamanje noma sokusenzeka izinto ezinhle still lokho bezitshela ukuthi eLupane kula muntu ozayenza into enhle, kungcono ukuthi bathathe mhlawumbe kwezinye zezigaba. Kungayisi ukuthi kurongo nakhona futhi ukuthi bathathe kwezinye zezigaba, kodwa kumele bathathe kwezinye zezigaba bekhangele futhi nasekhaya bathathe. Abafowethu siyazana impela kahle futhi silokuxoxa futhi thizeni, kodwa ke kuthi ukuthi ekuhlelweni kweproject bayihlela then kuthi ukuthi bathi sebezoyazi sitsho ngomasters ukuthi madoda asibeni ndawonye lapha njengoba lisazi ukubana man uhlinza inkomo uyabiza phela umakhelwane
lizohlinza lilonke lapho. So into eyenzakalayo ukuthi abafowethu ngenzeka ukuthi mhlawumbe bachawa isikhathi sokuthi babuye kithi mhlawumbe basitshele ukuthi hayi madoda kulohlelo olunje. Kutsho zathi lathi sesithi sathatha isinqumo sokuthi hayi bafowethu siyavumelana la ngoba ukuthi umsebenzi vele sebewuqalile futhi. So sokunzima ukuthi mhlawumbe sesingangenela ngaphakathi. Kodwa ungayisi ukuthi kulento embi ethi ukuthi abafowethu mhlawumbe asizwana, abafowethu siyazwana, ungangisho kusazoba lezinye izinhlelo ezizavela ezizahlanganisa mina kumbe nithi thina siyijongo masters nabo abafowethu sibe ndawonye. Kukanje abantu bakwazi ukukuzonda ungabenzanga lutho, bakuzonde mhlawumbe bekubona nje bangakazi bakhulume nawe. Kwesinkathi ungaba umuntu othuleyo ongakhulumiyo noma uhlangane labantu babingelele uthula umsindo, kwabanye abantu kufika ukuthi awundoda lona azitshela because kasazange wafika mhlawumbe wakhuluma izinto 1 2 3. So ngiphikisana lakho ukuthi mhlawumbe ngiyazitshela angaze ngizitshele. Mina noma ngihlangana lo muntu vele umuntu engathi ngikwabi sengikwazi ukuthi umuntu lo yangazi sokumele ngivume. Okunye ukhona ukuthi especially kubalandeli, abalandeli bakwanisa ukubona uperforma somewhere, uthola ukuthi maybe ba more than 100 babukele wena, right? Bona bakubonile banengi, babonile bazobuka wena, right? Mase lihlangana phandle then yena secabanga ukuthi la wambona kusho leyana bona babe 100 ngesikhathi esi1. So mase kubingelela sekutshela ukuthi hayi anti ngangona kusho la yebo wakhona, but then yena sekhangelela ukuthi wena uthi yeye nyakwazi ngakubona kusho. Awungeke kubantu uzubabone bonke ngesikhathi esisodwa, especially endaweni ezinjengezomcimbi. Kodwa masihlangane ngaphi mfowethu yimi uzibani bani hawu anti ngungwabi yebo hayi yimi hayi siyabonga hayi yimi umabhena okay hayi siyabonga hayi inamba maybe sinika nama number amboni sesingathi masihlangana kusasa kuthi sokulothi ngamampungu ngempela angikaze ngizibize ngenkunzi noma ngenkosi kwezomculo. Ngimuntu lami ozitshela ukuthi ngisakhula, ingakho nje bengilokuncela ulwazi especially kwamanye amaqembu engiwabona ebuqamama engale, bengilokuya nami siyabuzisisa kahle ukuthi ngingathola. So inkinga ukuthi ma usenza njalo then kwabanye abantu kuyafika kungenye indlela kube kanti wena uyakufunda. Mina umusic lokho ngisafunda ngiyaphambili, ingakho ngilokuvakatshela even abadala ukukade bekhona endimeni, ngiyafika ngiyabuza ukuthi kanti lokho kwenziwa kanjani. Ngiyabe ngisenzela nami ukuthi ngibe lolwazi, kungayisi ukuthi ngiyabe ngifuna ukuthi ngaba lolwazi ngibe sengiziphakamisa. Angikaze ngiziphakamisa, nginokuthi mina angikabi ngumculi, mina ngisatshaya igitara kuphela, nakhona futhi angikabi perfect kiyo, ngisayifunda lokho ngisiya phambili kunjalo. So angikaze ngibe inkunzi, angisoze futhi ngizibize ngenkunzi, angisoze ngizibize ngenkosi yomculo noma ngithi egitara. Cha, iJongo Masters isafuna ukukhula phambili. Cha, angikaze ngibe inkosi yeLupane vele. Leyo yiyo engiyibhekayo ukuthi angikaze ngithi ngiyinkosi yeLupane. Mhlawumbe kungenzeka ukuthi bona yiba bangibona njengomuntu ocabanga lokho, kodwa angikaze ngicekele phansi igama lomuntu kumbe ngiyeyise ukwenza komuntu especially isithi khona eLupane. Angikaze ngithi hayi laba abantu abayenzi kahle kanje. Mina abafowethu vele ngiyambaqhuquzela ukuthi hayi bafowethu ayiphakame, akusabuyelwe emuva bafowethu asikhale. Yikwendlela ngikutsho lokho, kodwa ukuthi ngithi hayi bafowethu lisebancane khulani, angikaze ngilitsho lelo and angisoze ngilitsho futhi because nami ngingumuntu osakhula.
eish lento ibuhlungu kakhulu ngoba lokho kwenzekileyo umuntu mhlawumbe made kuyikuthi uyakhawulisa akakhawulisanga mina ngedwa kodwa ukhawulise labaculi akade bele imisebenzi yabo la of which makukuthi mina ngiyisita sakhe nyabe ngingazi ukuthi ngiyisita sakhe ngaliphi then uyabethi yena uhlukumeza mina kodwa kahlukumezi mina kuphela uhlukumeza labaculi akade benza imisebenzi yabo mangithi ngiyacabangisisa kahle benginesifiso ukuthi ngabe esizwa mhlawumbe la khona ungcono utaleta ama hard drive lokho akuthathayo kunjengemtshina ayeke kungcono because laphana kusuka sokulimele labanye abantu abaseceleni singazi ukuthi imbangela yalokho yini. Okwamanje angikabi le suspect straight kodwa ke mangibhekisisa kahle kungenzeka kungumuntu oyake afike la kumbe ngithi umuntu osondelelene le company oyazi amakhona wonke alapha ukuthi mangingenza kanje mhlawumbe kungabanje ungenza kanje mhlawumbe kungabanje because angiboni ukuthi kungasuka omunye umuntu from ekudeni afike akhuphuke lapha from phansi nase 8th floor akhuphuke ezizofika la azochuza lesi studio ukuthi kangene phakathi engelalwazi so lokhu kunjengisa ukuthi ngumuntu oyake engene la okwazi kahle ukuthi la kulani kwenzakalani so uma ngathi ngiyasolela vele ngisolela abantu abaseduze ungenzeka ukuthi ngelinye lamalanga makungathiwa usetholakele lo muntu ungenzeka ukutholakala umuntu engimaziyo impela because emakamereni sichekile sangatholi lutho okuchaza khona ukuthi umuntu wavika amakamera waya la ungena amakamera khona okutshengisa ukuthi uyakwazi ngoba kungumuntu wayentshontsha nje wayeza khuphuka azidlule chawa amakamera ngoba mawuzofika la ayi kwakumele vele amchaya amakamera but when elisukuthi sizofika la amakamera engambona ukuthi okwakwehlile ukuthi ama screen ebulewe kanje umuntu owachayile ongangisho ukuthi awungasosela lelo ngiyabuyela lapho ngumuntu wayefuna ukukhawulisa ngoba isela malibona iscreen icabanga ukuthi yicomputer ukuthi kule boys ngaphansi alikwazi isela laliyabutha ama screen lihambe la lizitshela ukuthi lithetha ama computer kanti lithetha ama screen kuphela so lo muntu wathatha amabhokisi wathatha ama external hard drive wabe ebulala nje ama screen alright so okwenzekile ukuthi ukhona umlandeli weChongo Masters othe kodwa akafisi ukuthi ayaziwe ukuthi ungubani kodwa wasesidayi uzachaza istudio ngama screen ngoba liwabona nanga wasinikeza wa then lapho kunye lata sesithatha okunye ukwaso kukudala esasikubekile sisitshemdayi siza kusebenza kuma live sesihambe zakuqoqa zakusondeza futhi ukuthi mhlawumbe singakwazi ukuthi sisebenze ngoba vela kula ngenye indlela kufanele ekugcineni kosuku umsebenzi obuyenziwa bengakhathazeki ngoba ukwenzakala kwalokho kumbe ngathi isenzo lesi esenzakalayo sikhomba ukungakhuli komuntu owayenza lento so imsebenzi izaba safe futhi ngoba into engizayenza manje ngizobe backup ama project wonke ngwenza la kodwa engahlali la engaphinde bekhona la ama backup wonke nyabe ngiza nawo ama drivers abefika backup abuyele ayihlala noma endlini ukuze sonke isikhathi zonke izinto zihlale ziphephile kanti futhi enye into esemfuna ukuthi ngiyenze ukuze kube safe kufaka ibugler ama bugler not ibugler ngizofaka ama bugler elaphandle ngifake lapha phakathi ukuthi umuntu uze efinyelele phakathi kwenzima sibe sesifaka futhi njalo nama cameras
aqondane ne-studio nothi lawa awebhilidi aqondane ne-studio kuphela. Engicabanga ukuthi zonke lezi zinto zizenza ukuthi yonke into ibe safe. Ngizathi ukuphuma kancane kusigameko salapha ngikhulume ngoko-music esibesiqale ngakho lokho. Mina engikufisayo ukuthi abantu bakithi beseke izinto zakubo singumthwakazi sikwazi ukwesekana sodwa singakhethani ukuthi lo muntu sebuya kusiphi isigodi. Hlezi mhlawumbe lesihlobo sakho sile but then sesikuthatha ngokuthi hayi lo ndoda lo ubuya eBhinga mina ngibuye eFelabus so angeke ngimsupport. Lokho yiko kusibulalela umusic mangiubhekile ngoba mangithi ngiyabuyela emuva kade kulama band anjengabo Kwetshani band kulama band ade njengabo Solomon Skuza kade khona ama band into leyo ukuthi ubani ubuya ngaphi ibingeko abantu ade bethenga mina ngikhumbula even ekhaya amakhasethi wonke ubuwathole khona but manje ngathi abantu noma besiyaxhasa even besiya ku live show bathi balanda ubani kuphela even kusenziwa amavotes lawa ajali ukwenziwa abantu sebevotela umkhaya wabo abasavoteli ingoma enhle kumbe umsebenzi wenziwe omuhle sebevotela ukuthi mina ngiyavotela umkhaya wami vele kumela awini but singavotela umsebenzi so abantu abasaqhakathekisa umsebenzi sebeqhakathekisa ukuthi ubani ngwanga. Mina bengikufisa ukuthi abantu bakithi abakwamukele ingoma noma engazi ikhale ichaya umuntu ake ngithi neBhenyathi. Ingoma mayinhle asimesekeni umuntu ngaba leli Chongo Masters kodwa simbalela bonke abaculi umuntu mayenze lo msebenzi omuhle asimamukeleni simesekeni singakhethi ukuthi hayi ubani lo ufika izolo then thina sizohamba lobani ngoba wafika kudala kumbe ukanje kumbe umkhaya kumbe yini singayisebenzisi lento lana ngoba hambe umusic wethu uzaphelela endaweni one ungasakwazi ukujampela la kwezinye indawo. Angisoli kule eyiyo vele enqamlonyaka angisoli right ngoba vele abantu bayithandile kodwa kube sokusiba naye ekamcebisi futhi ikhalile abantu bayithandile okuzwala futhi engicabanga ukuthi nade kufanele ukuthi ngabe iyafinyelela khona ngayo.